Siphinde sinamukele ma-Buccaneers kwenye ividiyo yethu bafethu. Kuthiwa i-Pirates izothola imali more than 50 million from i-club benefit program ye-FIFA, ukuthi isuke yanikela ngabadlali bayo abayi-8 ukuthi bayo-represent-a i-country bafethu. Imali eningi kakhulu leyo. I wish i-Pirates ingayisebenzisa ngendlela e-right ukuthi sikwazi ukuthola amanye ama-player anzima kakhulu bafethu. Mina kumanje ngisakhala nge-striker esishisa bhe, singazi ukuthi i-plan le-Pirates ingaba yini ngale mali engaka bafethu. Ama-player wethu ayi-8 ku-national team bafethu. Ngiyathemba ukuthi kancane sizodedela abadlali baye overseas ngoba bazibonakalisile ku-World Cup bafethu. Okay, kuthiwa le mali le akusiyo 50 million kuphela, kuya ngokuthi izochubeka until kuphi bafana. The more ichubeka ile more imali ikhula nayo bafethu. Aphinde ngibonge bafethu for i-support yenu, boBuccaneers.